a malo atu ngā lua Tala Fou o se whapoponga o tala mai Ausetalia le radio Samoa. Wa yese folfolanga leo Ausetalia le Australian Federal Police wa whaeloi le so wata wai ne toe whaafo o le sila I tūranga o kulupu whaasol tūla fono mai Italia e whaatūranga ina ni sori ngā tūla fono I le tunuu ma popolenga e fōringa o loo whaonga mai e le mafia Ausetalia mo whaone ngā tupe e taimiliona I le tausanga. O li pote le SBS o whaeroa ia whaamtaranga ma le komisina lango leo o Nigel Ryan wa mai ai o lo sila leo I so o tanga o tūlanga whaasol tūla fono whaapea o lo au mai a whaasol tūla fono ai I le atunuu se vaenga tele o whala au whaasaina ma isi tūlanga whaapisi nisi whaasol tūla fono o lo whaatino. O le vaesa neina pu e nai fo ia leo mai a lata wos whainga nisi tangata na maua iai se vaenga tele o tupe ma whala au whaasaina foi. I lalo rusu suenga lea leo o whaingoa o le Operation Ironside o whita ua ina o atu I le tolu se rau varusu tolu tangata ua mōri ai I sori ngā tūla fono e lua afe tolu se lau whase fulu. Pesidia ma le 5 se lau afe tangata e ono benefiti mai swinga o whaalauloa mai le State New South Wales e whaatatau le whaongaino au wala e totongi po o Tall Roads le ua whaeloi le so e ono o atu le whita lau 5 sputa la e anga wa ai le tangata e toe whaafo I ane I ala tautanga I le tausanga po refunds. O ia swinga pe ona whaeloi le so o whaia mo se whaamama venga le nei vai tau o le taungatau le soifuanga whaeloi lalo nei swinga le ama wai le au whaita vale le se lau 5 se furuta la Ausetalia toe refund I ala tau pe a whaia o atu lau whai o ala tau tolls I le ITT mai tol se lau fitsu 5 tala I le tausanga. A matatu lai lea taimi ona o la tau toe maua fo I le isi fast food pasene o tolls o lo tongina. Le so mo mora masina fo you lai wo fo a mata fa manwei le fainga fa popo atu inisi fo I vaenga o ia por kalame e ono anga va ai le au faita vale I le faia fua po o le fa afa fo o le tonga le lesta laino ta vale pe a au sia se au fainga o tolls wo mai a fa tulanga ane le mtanga wenga. O le Service New South Wales e whea ngai mal fa tuntun wina o le por kalame ma le atongina ta I kwata rebates mo I lato weanga vaa. Wa yetus tu singa wadia ile 9 News I le so wata waile mata wina o le amana ia e saina ma Amerika o atu motor Pasifika le teminei o ni no fuanga I matele ina iloa I tūlanga tau tūlisi a ele moni ona tūlanga whaale nā tūra taunguta lucrative natural resources. Wata wetus tu singa o naiva yaso watona ia tua mai ta winai le fina wa saina ia whaale leia so tanga mangarurue whatasi ma atunu ui le tūlangi le ana whataunu ua I fo I malamalanga ta amilo le minister le vai whafo le atunu I le Pasifika e awhi ai fo I ma Samoa. E le ngata lai lea ua mai ta wina fo I le tau mawhai mai o Amerika pe ona iai le vai aso taruai ia whao popo pele fesosoani mo le I tūlangi e mai se fo I la ia Ausetalia. Lo mata wina fo I le fina mai o taitai o le atu moto le Pasifika e whaata ua mata upu e peo suinga o le tau. O ni tūlanga o lo mata I tūpea le to tele e mai se popolenga o nisi ina ne io o se tūlanga e a fia ma wha mata uai le tūlangi ma le nofu le lei o atu moto le Pasifika. O se Tala Fou lo feta wa ina nanga ia ne fesosoani le Tala Fou se fulufitu tausanga le ana umalo na ola le whaalawlawa na tupu le Easter show I Sydney o whaeloi li poti le so ua iyo ina neyo na mōri anga e lua na mōri ai. O le ata mai titi se fulurima tausanga na pu eina le no fuanga na tupu le whaalawlawa ia a perila ma mōri ai le tau aveino se a upenga o se naifisa I tulou I no fuanga whaitele. Fuai wha maunga mai pepa le wha msinonga pe ona ta ua le lipote le APC le so wa iyo ina I le tamaititi morianga e lua a ele au fiai le morianga lo na tolu ina ua fonga ina le mta upu le wha msinonga I Parramatta I le so. E o mai le temine ele ia I lava seisi wa moria le mariwa le Tala Fou Samoa o watifa le tolu se fulufitu tausanga le ana mariwa I mai lea wha lave a ua ta ua le lipote ele ia I fo I nisi wa whaia iai nisi morianga I lea lava wha lave. Al tara muli o le amatanga o le vaiaso le nei I sini na whaataunu wai nisi o sauninga I community o tangata Samoa I sini e whaamana tuai le atoanga o le ono sa furu tausanga o le tutu o tasi o se tātou tunu o Samoa e pei fo I ona whaatauta iei New Zealand. O le isi sauninga na whaataunu wina I Smithfield na mōli mawina e Tala Fou le whaatamuria o le no fuanga I tamari I Samoa mai e kālesia ese e au fiai le maafutanga whaafenga I ngau nei e kālesia ese I sini. O le wha moe moe le sauninga wha aftai le atue na uauria manuia le ono sa furu tausanga
o le tuto tasi o Samoa, ma pei lava na masania i sauninga si o tātou atunuu, na whaatau taia fo i tāpenanga e kālesia ese Samoa na awa iai, e alai pese masiwa whaale anganga. Se whamoemoe tāua e whelo i community o tangata Samoa New South Wales, ma whaataua tū manganu o Samoa, e le ngata i la e whapefo i whawhia fianga, siwa whaale anganga, ma pese pesenga. O le no whangalau le Kalesia Grace Point Community Church i Smithfield, na whaatanu wairi sauninga tū whaatasia, e le Interdenominational Sydney Pastors Network. Telefona le Radio Samoa mai Ausetalia, mole nei au au.